Shaya kubola boshaya nje noma yini. Oh thula soqala Jopi. Uma ngiyibonga la manje Shap bafethu. Thina simes visual si3 as forum bafethu. Njengoba sikhuluma nani kanje sifuna ukwazi ukuthi njengoba ikela zivula mina ngizizwa kanjani ngoba ikela zivula. Sizwa great. Bano ngathina kuthi. Shapfere kamera. Khuluma phela. Shapfere. Shapfere ngegama nguThabang. Ngihlala khona la extension 88. Shukuthi mina ngina 23 years. Njengoba sengishilo uThabang ophapayo. Njengoba ikolo sivulwa ngizizwa bad. Because bekumele ngiyela nabo abafethu. Njengoba ngisho ngina 23. But okay mina ngicinanga nabo last year. Mina ngicine sorry ukufaka izami kakhulu mara mina ngizifaka ngoba this why ngizizwa bad kahle kahle. Mina ngabaleka isikolo 20 ngesikhathi ngisha grade 10 ngayobhema ama drugs. But ngisaseyintwana mina ngibuyela nabo ngifaila but no ngifaile 7 years ngoba bengibhizi ngizijova. Awuzintwana encane 23 mara yenzeni. Isijove 7 years nani. Ngiyekile shapa ngibuyi rehab indaba kabani ngibuye enyangeni. But man iketswa ngakhe nyalimpopo na. Yeah, Basatsuba 5 months without drugs. Asiyakuzwa gazi lami manje wena awuthiyamo na khuluma unizizwa kanjani nje ubikela zivula Okhale kushaba moja kanjani because mina babe straight bese bangajeki yabo me baqonde yabo mabathelela mfethu ngabalungile wena bhuti omdala unizizwa kanjani mina ngizizwa great ukuthi sipheskela singalibe sihlala yekasi ngoba yekasi sibona ezinye izinto esingamelanga sizibone danke manje yabo that's why mina ngikhona ukuthi siyabile skela ebafethu education is the key ya wonke umuntu inhlizweni konke thatha imfundo thatha isikole uthatha ulwazi wena bra wami ungathini ngesikole ngoba manje ikolo ziyavula ukufunda nje ngifocus ya esho ngoba ukuhlala ekasi akusizi. Danke bhuti omdala vele ukuhlala ekasi akusizi ngabe kuyasiza ngabe sirichi sonke abanye bayabhema abanye bayenza umhlolo bayakhohlwa esikole abanye bathanda intaba ukudlula imfundo wena awuthiyamo nabo ngathini isikolo bafethu is a key to success. Isikolo is important bafethu. Okay yekelana ukubelekana umistress ngijimile ama main drugs ngiyanitshela bafethu kuzani mina ngizococela kunayo level 7 distinction mara uhlelo uhabisile inxa yokhefa ukudoba bafethu bhekana. Okay without education you nothing. Qhawe lami ngayo entabeni ubuye na ingodo uskape uzofahlakwa jo bheka uzozwashela intanga zakho itrans mntana ngithi angidlali kuloko kokuqala bengidlala iskela sibalekile ukudlula abazali nokuza bathi abazali babalekile. No education bheka the future is in your own hands. Your own what hands. Manje bafethu into engangitshela yona yini into ezingekho la ekasi njengoba abantu bangayi ekolweni yini ama ground idisk iports singayenzani mara bafethu la ekasi kuze ikasi liye phezulu nyana ayi njengoba sengishilo ngizophinda futhi ikasi bekumele sel well developed but no lisa develop. You know what education, so education will develop your life, you understand. So without education, how can you develop the grounds for what? You understand? Because education is a key to success. Lena bafethu imes visually it3 as forum follow wena abanye bayayithola abanye abayithola uzoyithola kanjani phela khona ebafethu thank you siyabonga Sakaza ngasibone ngeplay.